بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبليان كينيا كبجمتوتا في جالتمتوتا غاري في قالي هودفتوتا كينيا كبجمتوتا كم فقو فيديو خاتقا في قدوا خاني لالا جير جيرتو أشما هركا اسم فودي أكم جيرتن جيرتو نسنجا أرنانتن شيخ بيان دعوة مرقبتي رفي جتون كيسن الأولم شيخ بيان دعوة ونين قبتي رفي واللبو إسا يادتشيسو في لبو تيسا يادتشيفتو في دعائي تيسني في وان غاري تكتري وطن بيتين كيسا دلقمته وان سن الله هندو بچون في تنافون هردفا وبليان كينيا خبجمتوت إسي ورن هردفا جتن اندنو ورن هردفو تيسن اندنو آجا مرادا كيسا ربي سنيها قوتو وان إسي يادا هنداو يادا كيسا ربي مبكان سنيها قول سنين جا خفيديوت يتعمدو را داوتن كاماس نا ايغا يتن كاماس نا داوتن إفانا داوتشو تيسن اندنو ربي مبلا درا ربي سنها باسو خيرين غرا كيسا هاميتو ورا غرا نبيين ديمن كرا أصابان ديم ربي سنها قرون سنين جا وبليان كينيا يغان دعائي خانا قرى بودا تاتين ديوتنا تاتي أمو علمان تينيا ولي تولشتتون حالان برد ديوتنا علمان تينيا درانو حاجة في مراد ربي ساني هاقوتو غلط ربي هاقلچوفي شيكوتي تينيا غمتا علمان kan caffee oromiyaa irraa hamma gandaatti jiran hundaa'uyi biyyi isaaniin eegamti, diin isaaniin eegama waan ta'eef jecha nama bakka lama bahuu ka'e kan sheekotiin biraa waan biraatti himtee akka malee faamsifte sheekotii tana taanii wajjiin kar tokko deebisanii irraa deebinee jaanii nu dhageessisuudhaaf galata guddaa qabanii ni galatoonfanna. Gamtaa ulamaa tan Harargee Bahaatii fi tan caffee Oromiyaatii fi tan federaala irraa dhufan hundaa'uu yaa ulamaa teenya isin galatoonfanna. Yaa ulamaa teenya yogguu isin jiraattan diin keenya jiraata. yoo isin jiraattan tokkummaan teenyalleen eegamtee jiraatti. Ulamaan al-ulamaa warasatul anbiyaa jedhan. Ulamaan dhala ambiyootaati. Ulamaan dhala ambiyootaati. Bakka hundaa'uu waa tolchaati deemti. Waan Ustaaz Jamaal Alijiifaa, Sheekh Amin Ibroofaa, akkasuma Sheekh Muusaa So'aalaa, Sheekh Jeylaan Kadiirfaan dhiyootana walit dhufanii tokkummaa ulamaadhaan nu barsiisan san hedduudha galatoonfannaa. Tokkummaan ulamaa teenyaa itti haa fufu. Tokkummaan hawaasa keenyaa itti haa fufu. Tokkummaan biyya teenyaatii fi guddinni biyya teenyaatti fufa jenna. Obboleeyyan keenya wanniin kana dubbadheef biyya teenya keessa amma nuti biyya biraa jirra. Biyyi biraa hizbii adda addaa qabdi. Kunis kana deeggara. Kunis kana deeggara. Akka waan paartiidhaatti gamaa gamana wal eeggatan islaamin numa keessatti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin biyyi teenya tanan qabdu. Biyyi teenya akkuma gaafa duraanii osoo biyyi Yaman jirtu osoo biyyi Ordonii fi Kuweetii fi biyyoonni ollaa Suudiyaa jiranii
nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam karaa habashaa deema mootii naman sallamneetu biyya san jiraa deema jee gama biyya teenyaa akeekee biyya teenyaatti sahabaan biyya teenya dhufanii diin isaaniitiin biyya teenya godaananitti biyyi teenya biyya seenaa qabdu seenaa diin islaamaa keessatti biyya akkaan seenaa guddaa qabdu biyya hijiraan duraa madiinaa duratti biyya teenyatti hijiraa ba'e sahabonni biyya san xiqqeessuun hin barbaachisu biyyi sun biyya guyyaa sanirraa qabee ilaa ammaan tanatti tokkummaan diin islaamaa harka tokko ol qabatee itti fufaa jiru keessatti gareen nun barbaachisu jedhanii sheekotiin teenya federaalaa fi caffee fi akkasumatti godina adda addaa irraa ilaa gandatti dhufanii ulamaa silaahuu ulamaan teenya waa waliin dhabdu warra yaanni harka akka tokko yoo ta'e har tokko deebisanii yaanni keenya nuti haruma tokko jirraa jedhanii hawaasaaf himan wallaahi galata guddaa qabnaa biyyatee galata guddaa qabdan eega rabbiin haa galatoomuu jenne booda isinis galatooma sheekotii teenya isiniif biyya teenya eegu jira isiniin diin keenya eegamu jirani rabbi umrii teessan tana taafte rabbi isinitti lakkaa'uni taquttee rabbi isinitti lakkaa'uun jechuu fedheeti taafte keessa rabbi barakaa isinii haa kaayu rabbiin yaada isin yaaddan hunda bakkaan isinii haa gayu warra diin kanaan biyya bulchullee rabbi isin haa godhuun isiniin ja'a obboleeyyan keenya biyyi teenya biyya najaashiin keessatti dubbatamee ammallee Bilaal biyya teenya akka biyya san dhufe namni awwal marraa araba keessaa kaabaa gubbaa qoree ni jira hin jiru Bilaal keenya kaabaa qoreeti kaabaan tun rabbi bira guddoodha Bilaalitu kaabaarraa rabbi bira guddoodha jaame namni kun nama biyya teenyaati diinis biyya teenyatti sahabonni diin biyya teenyatti hin baqate yaa ulamaa biyya teenyaa jala yaa hawaasni biyya teenyaa ulamaa biyya teenyaa dhaggeeffadha ammas darasoonni waa hedduu fatwaan godhina fatwaa godhuu irraa gaafataman fatwaan abbaa qabdi daawaanis abba qabdi daawaa godhuu ni dandeeysan bakka feetanitti deemtanii fatwaan irraa yogguu isin gaafatame fatwaan sheekh Ahmad Watarfa qabna sheekh Muusaa Su'aalaafa qabna rabbi isaan haatiisu bakka isaan jiranitti tanaafuu fatwaan ifin dararinaadha fatwaa gama sheekotii teenyaa deebisa daawaa godha wallaalaa barsiisa dhaamsa sheeyni keenya rahimallahu sheekh Adam Tuulaadhaa nuudhaameefi karaa isaanii deema maaddaa haraashii barsiisaniiti namni xiqqaa fi guddaan haa baratu xiqqaa fi guddaan wallaalarraa bilisoomu qaba jaanii maaddaa haraashii dhaaban maaddaa haraashii san biyya teenya guutuu keessatti warri barsiisaa jirtan hundinuu galatooma galata barsiisummaa teessanii warri lafa barsiisaa jirtaniifi warri onlaayina gubbatti garee adda addaa barsiisaa jirtan ustaazonni keenya hundinuu rabbiin galata keessan duniyaa tanarrattii fi aakiratti illee rabbi isinii haa katabu ajrii gurguddoo akkasuma hawaasni keenyaas karaa sheekotiin teenya itti siyyaamte karaa kana jala deemaa sheekotii dhageeffadha sheekotiin teenya kitaabni keenya tokko rabbiin keenya tokko nabiin keenya tokko sallallahu alaihi wasallam akka biitti namaatti jirtu kana nuti biyya namaa keessa jirra isiniif dhaabna akka biitti namaatti jirtu masgida walittu salaataan jirtu ma nuti biyya keessa jirru beeyna masgida walittu salaataan jirtu nuti imma biyya teenya keessatti masginni kanuma rabbiitii jenna وأن المساجد لله
فلا تدعوا مع الله أحدا إيغا ربين جي مسجيني خانوما ربي تجليتي نتي نمني ربي فرتي ربي برسي سندنو سا خرم ربي تنما يامني بينما لي فاتين بيتين الحمد لله ندفني خرا شيخ جمال علي جي تي في شيخ أميني برو تي في شيخ كثير ندنو قلتي شيخ موسى سوالا شيخ جيلان كثير دكتور جيلان كثير بيشيسا كان اتسيني يقول أنكنا إسان كان جل ديما أكا غارت ربنا جامرادا كيس ربي سني هاغوت مسكين كينيا توك ربين كينيا ستوك نبي كينيا عليه الصلاة والسلام يتوكو أزمة توكو داو سيدة أنبيوتات أماز نوتي أمة قرتي وربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جيسا إذن أمة قرتي كنتم خير أمة على أمتها تاتني جتني ربي نونجي أخرجت للناس تنما خيسابات نما يدو ندرة تريمي تيري ربي هو إما وان كان ننجل مالي بجج تأمرون بالمعروف قارتي ولا ججني هم تورا والأور كتني تنافي قاري أمتا تاتني على أمتو تاتني إجي أمني نبي محمد كون عليه الصلاة والسلام أمته هندر رئيساتو إساني تغاري الحمد لله جامع بكتكا كان ربين نبي كينيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي كينيا قده أمنتي تينيا إسلام قده ربي كينيا الله قده أبو أولي اللي ربي قبرنا كرا نبين ديمن ديمنا كرا أصابان ديمن ديمنا نوتي كرا ورنا على السنة والجماعة نوتي إساني akkasitti warra wal jala yaa'u warra xiqqaan isaanii guddaa dhagayu kan guddaan isaaniitis xiqqaa kabaju kana rabbiin isinaa godhuun jaa hawaasa keenya ka biyya teenyaa hundinuu diin biyya teenya keessa warra diin biyya teenya keessa waliin ga'u rabbi isinaa godhu ammaa utti jirtanii diin biyya teenya keessa waliin geessanii aqiidaa ahlusunnati wal jamaa biyya teenya keessa waliin geessanii maaddaa haraashii barsiiftanii xiqqaa fi guddaa keenya barsiisaa jirtan kara barnootaatti isin yaama sheekotiin teenya bakka guddaa barnootatti isin barsiisaa jirti warri ganda keessa jirtan warri aanaa jirtan warri godina jirtan warri caffee jirtan warri guutuma Itoophiyaa teenya keessa jirtan hundinuu namni islaama taatan akka gaaritti diin islaamaa kana buuneetuma akka beeknu barnootatti akka gaarii barnoota barachuu qabdanii isiniin jedha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haajaa muraada keessa rabbi isinii haa guutu diin keenya rabbi biyya tanarraa waliin haa gayu aboo nama isinirraa fayyaa hin qabne dhibee isaa itti dadhabdan rabbiin mootii mootowwaniiti haakima caalu rabbi isinii haa fayyisu نوني في كافي تتربي سني عفيسو خدوه أما ربي رحمته سني فاقلو ربي رحمته فاقلو يسي ورجتن ربي عمري سني هذا رئيسو دين إسلام أخنا ربي سني هاترسيسو خرا نبيين ديمن خرا أصابان ديمن يا مولانا ديمسيسي ربي مجانو تلجي مولاني هانو تلجي bakkuma dhayne hundaa milkiin addaan nu galchi bakkuma dhayne hundaa milkiin addaan nu galchi akkana jenne hoo maqaan kan kee yaa mawla qudduusii fi salaami maqaan kan kee yaa mawla qudduusii fi salaami namuu milkaa'u eeggala haajaan isaatiis tamaami nutis milkooyne galla haajaan teenyaas tamaami nutis milkooyne galla haajaan teenyaas tamaami
rabbi sitti deeysine gara keetti deeysine yaa rabbii gabroottan fiifirraan hadiyyeeysine yaa rabbii gabroottan fiifirraan hadiyyeeysine akkasin namni rabbi qabu hin hadiyyoomu rabbuma haa qabannu rabbii keenya haa qabannu bakka deemnu nama hidhaa jirus hidhaadhaa rabbi nu haa baasu biyya teenya tanaas rabbi nagee nu haa godhu nagayni kun jiraachuun waa hedduuf nu gaariidha nagee keenyaas rabbi biyya teenyatti nu haa buusu diin keenya duraanuu kabajamaadha warra diin islaamaa kana qaraasitu kanaa fi warra barattootaa fi barsiisotaas rabbiin galata sawaba isaanii rabbi isaaniif haa kafaluu isiniin jenna aboo duniyaan tun nama diin qabu barbaaddimee dhagee isiniifin hima jala keenya warri aaqillimmaan tana diin qabachuu eegalee jira warra diin qabatee diin hawaasa keessaan deemaa jiru duniyaan namoota san barbaadaa jala deemaa jirti abaluufaan eeysa jiran jechaa nam meeqaatam sheekotiin teenya ta makiinaa yaa hojjitummaa dur sheekotii teenya halooytaahuu mataarra ifin keeysu sirna dabre keessatti sirna dabree sodaachise amma federaala keessaa bakka nuu qabdi kursii qaban federaala keessaa baankii baraniitti baankii raammis bikka hunda waliin ga'anii jiran sheekotiin teenya mootummaa keenyaa wajjin biyya eegaa jirti amma alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galata galchinaa kana qabannee kaafees rabbiin akki jee la'in shakartum la'aziidannakum yoo godhiin ani isinii godhe keeysatti na galatoonfattan ta biraatillee isiniifin dabalaa je ta qabnu qabannee rabbii keenya galatoonfannee ta haftees rabbirra eeggachuu qabnaa haajaa muraada keeysan hundaa'u rabbi isinii haa guutu takkallee rabbi isinii haa tolchu tola rabbii aboo diin kanaa biyya bulchuu rabbi nu haa agarsiisu diin keenya kana isaa biyya bulchu isaa quraanaan gartee nutii quraanaan biyya bulchu aboo rabbiin kaaliin nu haa agarsiisu alaabaa laa ilaaha illa allaahu muhammadun rasuulullah gubbatti rabbi ol nu baasee ummata biyya san jiru hunda alaabaa tana jalatti rabbi walitti haa nu haa qabu aamin jaamee hundi keeysanuu akkasii obboleeyyan keenya kabajamtoota angorsa kiyyaa asittiin dhaaba waan ta'eef waan dhageeffattaniif galatoomaa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته